Nyame nawang sing, Bali sujatene subengelah tatetiti ngamong anak cenik utawi parenting. Manut pustaka niti sastra, ane kocap keripte oleh Dangyang Nirarte, anak cenik ento patut keajahin anut teken tuh nih. Uli lekad kanti metuh limang tiban patut sayangang cara raja. Yen iya sube metuh pitung tiban, iraga patut nadiang iya buka pembantu ane setate nulungin reramane. Apang sekancan kebisan reramane nyak tamiange anggone bekel hidup. Yen sube lantas iya metuh dah setiban, patut ajahin nulis miwah memace, mapan aloh baneng resepang. Yen iya sube metuh 16 tur trune, iya patut anggone cara timpal teken reramane lan adeng-adeng melihang tur nguelin pelih laksanane. Tetujone apang iya nya elah nuturang sekancan isen kenahne teken reramane. Yen sube lantas pianake ngelah kulawarga, reramane patut pelapan ngorahin. Sesidane tuah nganggon sipte utawi tanda apang iya meragatang masalahne ajak kulawargane pedidi.